Da li će 2021. godinu obeležiti ekološki ustanak? Najava da će u dolini Jadra nići rudnik litijuma izazvale buku i bes stanovništva plodne mačvanske zemlje. Zato se sve glasnije čuje njihova krilatica – marš sa Drine. Gospodo, pitate nas šta smo ćutali do danas? Koliko ste puta došli u naš kraj da nam kažete šta nam ko sprema? Kakva iznenađenja i kakvi genocid nam sprema ova kompanija koju ste doveli zajedno sa vladom? Ako želimo da koristimo električne automobile, mobilne telefone, kompjutere, tablete, ako želimo da proizvodimo, da živimo u lepim stambenim kućama, to su sva industrijska postrojenja. Nije uloga Srbije da servira bolest beskrajnog konsumerizma celog zapadnog sveta. Moji djedovi, baba, ujak, majka, umrli su polugladni, nisu htjeli da prodaju. Nisu čak ni za lekove htjeli da prodaju. Ako nam uzmu zemlju, ostajemo bez egzistencije, nemamo hranu da prehranimo porodicu. Reke su nama život, krvotok, bez toga mi smo ništa. Ništa od poljoprivrede ne možemo ostvariti ni kukuruz, ni pšenicu, ni sojište bez ove doline. Kad nam uzmu to, oni će promeniti smisao naših života. Od ovoga treba da se živi ne danas do sutra, nego 100 godina unapred. I želimo podsjetimo državu da mora da pita svoje građane, da funkcioneri ove države moraju da pitaju građane koji ih plaćaju da li žele taj projekat ili ne žele i pod kojim uslovima. Mi 15 godina komuniciramo ovde sa Rio Tintom, nemamo nikakve adekvatne odgovore od njih. Javnost će također biti uključena u sve ove odluke. Ovde se od državne vlasti niko nikad nije pojavio. Problemi rudarenja nisu samo lokalni problemi. Taj problem će se osjetiti mnogo šire. Da će se voda uzimati iz reke Drine, to je nekih 30-40 km od rudnika, a da će u Jadar da se vraća za 50% više. A to znači ostaci kiselina, njihovih soli, eventualno nekih toksičnih elemenata iz rude koji se u rudi nalaze, za koje nismo dobili podatke. Treba ljudi malo da pogledaju mape i karte gde se nalazi to, gde treba da bude to jalovište i taj rudnik. On je na slivu dve rečice, bujične reke Jadar i Korenita, koje dalje se ulivaju u Drinu. Drina ide Savu, Sava, Dunav, Beograd i to je to. A veliki je uticaj podzemnih voda. Ima bušotina koje nisu mogli da zatvore, gdje izliva se i danas danji voda i gdje god se ta voda iz njihovih bušotina izgleda ne raste čak ni ambrozija. Da li znate koliko slojeva podzemnih voda ima na kojim dubinama su? Apsolutno, rađena je hidrogeološka studija, znači rađena su modeliranja i konceptualni dizajn i detaljni dizajn, znači apsolutno znamo. Koliko ih ima i kakve su te vode? Ja mogu da vam dostavim sve te informacije jer ima mi smo uradili preko 2000 analiza, od 2015. postoji monitoring na preko 104 piezometra instaliranih, tako da ako to interesuje, to sve možemo dostaviti. Rio Tinto laže, ne daje nam informacije na koje imamo pravo. Ako je nešto pošteno po zakonu, zašto se onda kriju informacije? Mogu da kažem da moje advokatsko iskustvo, moja praksa u postupcima koje ja vodim i koje sam vodio, govori da gotovo da ne postoji primer gde se ovakve investicije sprovode na zakonit način. Biće uticaj u onoj meri kao što je definisano zakonskom regulativom Republike Srbije. Evo vidite kako se ponaša kompanija Rio Tinto sa njenim podizvođačima, znači vozi mašinu koja je težine sigurno 20 tona i pun kamion tereta, a kreće se po nekategorisanom putu čija je nosivost 3,5 tone. Imate li dozvolu za vanredni prevoz mašina po nekategorisanim putevima? Nemate. Oni nisu radili probnu eksploataciju koju rade neki drugi rudnici u Srbiji na osnovu koje se dobije elaborat i potvrda o mineralnim sirovinama i resursima. Da li uopšte postoji opravdanost i izvodljivost tog projekta? Postoji opravdanost zbog ekonomskih razloga. Dakle, to je veliki investitor, zaposliće nekoliko stotina ljudi. Ali to niko ne zna bez studija opravdanosti. Ono što zasigurno znam, to su pare tih kiselina koje će se koristiti. Te pare su veoma agresivne, one će nagrizati šume, nagrizaće poljoprivredu, ugrožavaće naše zdravlje, ugrožavaće zdravlje domaćih i divljih životinja.
što znači opustinjavanje čitave ove regije. Da ima puno slika iz sveta na što liče njihovi rudnici. Gde god su radili, ostala je iza njih pustoš. Zonama u kojima je Rio Tinto operisao ili još uvek radi, te posljedice su užasne, drastične, kataklizmične. Tu je reč o kompaniji koja ima 4 predstavnika koji su osuđeni u Kini na 10 godina zatvora za korupciju. Onda imate u Papua Novoj Gvineji, izazvali su građanski rat koji traje 10 godina, podržavali vladinu vojsku koja se borila protiv naroda, koji traže kompenzaciju za štetu zemlje. Department of Justice USA, zagađenje podzemnih voda i to je neprestano. Mi apsolutno nismo ponosni na to što se desilo. Ono što mogu da kažem da jeste da smo iz tih grešaka koje su se desile naučili nešto. Šta ste vi naučili kad ste prošle godine uništili jednu svetu aboriđansku pećinu koja je 45.000 godina stara? I to je zemlja iz koje ova kompanija potiče. Znači, kako mi da očekujemo da ćete vi u Srbiji da štitite prirodnu sredinu, životnu sredinu i istorijska bogatstva kad to ne radite u zemlji iz koje potičete? Izradu budućih studija o proceni uticaja na životnu sredinu su radili preko 100 eksperata, od toga 40 doktora nauka, 7 fakulteta. Ali kad vi kažete, kad narod čuje da vi kažete stručnjaci su se složili, evo ja imam ovde spisak, znači stručnjaci, da li je to, da li vi mislite o Rudarsko-geološkom fakultetu koga ste platili $1 milion za istraživanje za vas? Pa možete li zamisliti da se postupak strateške procene uticaja radi tako što investitor naruči ispitivanja i istraživanja i onda ta istraživanja koristi za zvanično dobijanje dozvola? Naravno da ćemo svi biti ekološki izbeglice, znači. Jer gde god je rudnik ništa nigde nije doneo dobro, znači, a pogotovo rudnik litijuma. Pa mi se nadamo, Bog i sreća, da to neće ništa od toga biti. Da mi ostanemo ovdje gdje jesmo, znači oni šta imaju svoje da prodaju, nek prodaju, a mi naše nemamo šta da prodamo.